ne adwene bi aba nkrofo bi tirim hwɛ sɛ de kwasinsia si sere no a adwene bi aba tirim de adu so de hwɛ na fe online stories adomonline.com na fe myjoyonline.com afi de bonkrata no aba no so emu nkomo ne yedi kwasi obi na enwu ye de ne pictures aye you know adwamenti asio say posters no because me say obi woni ekwa akwa poster say ya de nipa ba akwa ne bekwa akwa poster no but abusua na be hia na bia we kura wo say oh ni picture we kura efe o we so da mi go ba akwa ha ka no so ye kama pa ne ye decide say ba akwa ne de kwa akwa ezo be so mo kire say eye abusua pani ni nko an tena ase eno okoye poster eno wi na odi share bottom wa mabusuani bi anhwe eno ono akọ bonte so de kotare ya na na so mo hwe so e de na omo anhunu se emfoni ye da so yi impontafo kra no ye wade ye de show mo nso no matter how identical they are ye wade ye de show mo nso we dey elimination by rough touch papa tia so ya teta de eno na mtie ye se nipa na kase wawu no oni picture One picture munya poster ye. Omuzi dipa na wawu no. O mu ahwehwa munya picture bia. Na mu anya bia de ntiche se obi oti ase. Na me nim de ntia. Nipa wunya ne picture na still abusua pani atena se ehwe han se. Nipa oti ase. Yenkofo no ni mu picture. Enkoye. Abrante na se mawre wo pase obubo kra ma ne ko animu a. Eri ba bi kwa na ka so free picture ne ba bonte na no free adwuma oba krom. A we de be share that. Na no wawu Then no picture man who you poster upon see us me. It will be quite a tuna crazy say. Go here poor down back could be where say it's a feature odom. Go here what from back. What from I would have some. I would be our tiasi. I would have best say. Abusian bibi sa ba ya mama mani na ho. We dey enti bi da. We dey among why. No monya announcement. Yes, omonya announcement. Na se akoye asantime mu de etoni kosua mo mpata ne kra mpata no etisa otiase ne ayo chicken wings bi mienu de ka live chicken wings ne nkwa ne mo ha onya chicken wings mienu bi e de ka ho na list ne kra beto yem na busuale pomo ne nkon hyehyɛ nso sabri a yama na wu amuna amuni ye wie ne nso abode no ye be chimbe se 5 yama ne 1 yama ne 1 bi so na we hwa ansa beba ni poti asia we di picture di o hwa ansa be ba di eno susu de futuo ma mo mo mpe picture e di party asia ye ya do twa picture woni mu da so abewu abusua pa ni de nya picture abusua pa ni ko chiri ya onya picture ya mo ko fa obi di kwasinsia ne se do ho aye fese ene me twa picture wo si twa picture ene me twa picture ko ye nimu da abre wo sem beto ye behia o picture o re me de o ka wo no da onim da mewu yes nim da so abedi birthday ai behia bi di aye artwork in picture the nese metwa picture am there for one because you are looking diplomatic we are incoming MP for Asante Mampo okay dear ebi ana eji ayewe na gender ministry na the man kwa na so omunye adwuma ho say gender so ye man ne mema yeah but we say unfortunately yemra no akoye bias kakra ama say baby bi e be kan gender bia no na kwa kwa ese ma kwala ne ma nipa ye die emma ne wa badai emma ememu an ye kan gender ankasa bo meti ase so because bible mu no bibia no efe no woman bibia ye man the man mum ye nie die wasas it maybe nipa da se ne so afa no adwen se the bible a classify nipa nyina se man de a ene yempe kwan bi so man so eni hina akanti no baba em se obi crop I think Mampenda da Mahama Preso. There was a deputy minister of gender, no Bema. Honorable Alexander Bibi, me refi. E wona nanka me pese me pia wo hye me start ye advocate nanka. Gender. We for mama na na papa bika say uyi e ma tan amutu pe na corrupt. Well, based on statistics and analysis. Uyi ma tan yesi tupe na eye corrupt. So baby for aninsi muda. Yes. And be nye oba se I'm not talking about relationship as oba bi mu fa so da. Kofo ya criminal too. Wo de wo kwa be fa so agi range na free wonsem kura yem be hye. Strategies. Ayo, obi fa rent nwe wo. Oh, me de. Say me say time ana wa de me nware ya na me wo emprantwe mu. Oh, lady bi eja. Ye nyina ba na say
obedi fried rice na adwa me se ne yenko ne yenkoto ti ato ye bu kev me junction so a yes as ye bu kev na mu say all of a sudden what the phone atwa na so me say bia na phone da silent na yeah one dia okay the man me ba yes here man me ba yeah so ye ko see driver pacho ma me so a me ma me se membra sisi na so okay ye ne kwa no atam rice na so ma me da bi o you said okoba eh me the money coffee on komara medi ko de adwen kese age fried rice ade we hu so ye kwasi ara oni se kwasi form ne ma nta gwangoro fesi o uko tie o ma me so na ne wi anu aba bia di adwo bantem in fact them say ne ma me friend cry bia se me nso na me nka be se bi oni because the distance na a woman time or the bedroom fie no na tim se o bantem na so wanka cha de wani da ho oh yes nipa de mo the Bible cracker se mo ni na ho watch and pray na se won no nso because o don kwa de kakra be fa ho because ne wom cry say aso dem cry no amanfo fafon emom na say you be prayer request dey bia me catch amanfo say wodu aso dem mo na nkire say omo egu ho nyina na adwene ye obi nkura phone de enti oba aso dem mo mpa yo baba akire awurade an say awurade me pe phone ti say also wokoto collection wa jade ato akonya so it's an answered prayer oba no amaso nyame atie ne mpa it even in the church be vigilant sure me can usually me rush them my bag kram jade kam mpa be di say phone show bottom phone show bottom no obi oto nchen bia na sabi oni nyame se wo adwa director pacho mama pictures no adwa enkomobu o say edina no pen ade bi koso ememu a is about our judiciary na o se twin penifo adwen edi esi enema bi so papa oda o ye frɛ no owura ato esian okay beige bank capital yeah be beige bank okay papa ne da ano enano e de kwadu ebo no se wanam koti kwan so amasika aban de man se won function bank mu no wawia ono anso gitu mu se from Ghana amambra sika etwem over 100 million Ghana cedis ne echire kra court won hye bi say obi efa o my Ghana sika nam koti kwan so sa yetimi eka chen say twa sika ne ma o my no enu bi na court na ko sa hye ntine waje atuma otwa 90 million Ghana cedis as repayment to government of Ghana. What can which about 30 million Ghana cedis for him since the last month or two. Na the spread it amano. Yeah, a court no to me Ghana amamremu and a sanshi winina ewo. Eti the papa swano a yanesa. That's a part of my second a picture and why. I mean, say I have 4 adiebi. Eti papa eji to move court to say when we are a bicycle over 100 million Ghana cedis. Unemployed jailed 10 years for robbing student of 50 Ghana cedis. Emra krona. Yes, unim ni papa ko wi papa 50 Ghana cedis. Toilet roll and na soaps ye di dware 4. Court so on them 10 years. Se bia wanya ska amfa lawyer. Se wakwa ko wi 50 Ghana cedis. Nam se bia wanya ska amfa lawyer. Because ba kono kakra wona ho wanya ska fa lawyer and the lawyers are here na be o maju so mbedi opanyine ye to defend him over 50 cedis yenye so man de nyina nim say wonni ska yenye emotional abia but chief justice I hope send ye can yen kan fa mu court na mu ase yen fa emu court no aten ba na yetwe court adwen asisu yese eniema say hu de ma a developing country like Ghana. Maybe be a for my dream also. And the mentality of say your court echo camera, your pay attention to court no. Let's find a way to also modify it. A developing country, situations of this nature. Enyemaye. I feel go back to Atu Asia, then I mentioned about 4DB. Now say ye jitum say our court in Shishayem say. O from sane betinya moatwa onkonkodam enka ho a den adua I will tell my penny say mesre wada Ghana sika no ma ho kwan na Ghana maburu ntimi mfa bi because before man and God
emaburu bebre nya da sika na ora ato esia gitum se wa wie friga na aban ho no so munya bia within 2-3 years they can turn it around and give a band double of their buy them all. At least it's because don't forget I taking a man about 5 years and son a court immediate to sa tuesien into 90 million Ghana cedis. Yes, spread it to obetuni susu. It be say maburu say na wo vision wo Ghana omunya sense kana omuntimi double up. And if this is the way ye feel say bitimi yakuketa se proye can dream dia, then I would say some part of office of the special prosecutor yentum because adua say na semefa na be kwa ko ye say akosi unkodem etichie sikare dia me say mame 90 million Ghana cedis mame 5 years bitimi mre aban 180 million Ghana cedis ntiema alone say loan aba yes mame 90 million Ghana cedis na mam that 5 years na atu esinya ye na no ni ebetwe sika no mam say bitimi ma aban 180 million Ghana cedis ba kwasi wunim so say bibi sei no ye wo baby ekọ ebi am no mienu ko gina aban ho say ye pay even 1 million Ghana cedis dia ya dia ye mfi 1 million kora adoso we no kora do je say e de ma contract no obi agina mfimfi na wo ne aban na di nkomo asa de age 1 million kora adoso one aban kukuru 1 million dia ma no mamu ende bia me ka say Ghana aban te say be ma wo pe oba say aban ye na dwen say me beche ABC di amankrofo a afa ne yakote ho abedwaku atua wo moka wo mo ebedi animu age laptops anase phones na gu o mo sere so na wakohu obi no obi abehu no wa ma obaako enti before say aban be na say wo yade ama ne manfo no o mo ebedi di ho ene do so ena wo mo susuhwe hu no emfaso de a wo mo ebata ho no benya atafre enye ye no mo dwene ye hu me se ate say be me pa oba no wo ma phone na wo mo wade o dwene de wo kyena obenya firi wo oba no ho. And why should we get to that extent? Say abanya ye nyina ya ma no say woni yanim omo ye na mabu na abrabo mu nyemre ebia ne sa individual bondholders yasem wo boya bra yesu just like that 90 million Ghana cedis papa enchio yes spread ya man no bia go for 50 Ghana cedis 10 years when yes can fa lawyer papa them 120 months when yes can fa lawyer papa which will actually even be below 120 months because I'm say 1 year be 8 months. 8 months yes I'm say 10 months or so but on the face value abrantie ye dey so akwa them 10 years because we are 50 Ghana cedis toilet roll samina edujali papa e aban sika over 100 million Ghana cedis no say na we ne ye nyansa kro no we ye indirect one uka be si oh ye ntimi ntwe na so ye na me tie the same court etimi di obi kotum say mama 5 years with hard labor. Obi so say mama 5 years okodem hard labor bianka dia na mpacho na chese oni dia mu okọ mpacho se bio mi mbọ ni mtia dia na chese papa o chies ke dia sa no kotu mu a enka be yo si akwanya dia ma no e perform ye hwe ne ye mum ye hwe ne ye enano na ye mampe na nakufado ena maprobom o sia sojafo bia no kan nyina se defend Ghana defend Ghana why because mampani ehuru say ne ekoso amama do a etwe won hia no ya hwe ya Ghana betimi say such a things like this ya mrehu banya because emabru timi ntina se nya hwan IGP ye kanam de mo betwere taba yesem ba be yiwa no but no kra wo me yesem emabru timi ntina se nya hwan wo sa ne ma se bi ho Chief Justice ya nwakasi ye bu court na nimtie o eni en kasi ye atente ne tia court no but ye se niema sei bi obi nya kwanya abanya manisika fashi wodwumam na muntre na betwe sika ne mfa ebi ma ofro so was dabi mabunu so nya meni atche Ghana ban mi pesika che Ghana banti medi court si after fienum yes kan kodi papa onum no court si opani ye best spread ya ma no atwia mamba akono so abrantie ko fa 50 Ghana cedis Cape Coast Circuit Court so ko dem en finish yedu ba kwasi ya ye nhwe ne say sika ya na aban de manipa no ya na terms bi wo ho mama omu ano obi animu nkrata omu ananim ne omu ye obi animu nkrata omu ne ato asien sign ye 50 Ghana ene clause se da ho nti a omu antumi amfa na nkotum 10 years 50 Ghana cedis
Imagine. You see, yeah, man, the medical custodian centers near the sebi, your conto, or temwa for tina, I put this as we, me more than tia, but sebi. When you be she had the ama one more margin, you almost will be one city the whole crime to me. I say, my crime will be 10 million Ghana city catches one cheer. Why will you just somebody, well, or you have 50 Ghana cities? And I may say, baby, I also know what man is so Sanyama was baby, man penina now the damn Kokufado, Ghana. This is not the first time. And the first time I see it, but we see baby Ekono, IGP, Mona Ghana Internal Security, Eshamonsa, Interior Minister, Defense Minister, Mona Ghana Bambo Eshamonsa, baby and Yema Seke Ghana Kono, Who Ghana. Me see me when the man peniko be was say. Ya soldier from one Nimbrian defending the territories of Ghana. Our police from one Nimbrian more Ghana bump on Senebeya. And Nema Aces Mama Odua HM Wachano, a bin to you. But the question is, you are protecting yourself from Sebi N2, but a Nimana Aircos one. Similarly, a bin Aircos or memo. Now, when this one follow and Frabon Tinebeba. But my penny Sebi, with all due respect, Sir Brand JC is what you 50 Ghana. What could them 10 years? I'd day your court, I'd day. A day. Yet them more for a day. You okay, say I'm a brand and the 7 more for so. And it dear more. And to what trust the 50 Ghana. Ye come see the quack here the strategy. At 2 SN. A yes, at 2 SN. Not 10 million Ghana waka, Kwesi. Said the Ambranet no. Yes, one fan to her, baby. I don't fan to a different. May say, Adway. Métier. Bible crack say. Ye wonye me nyina ho kwan esunye ni nyina ene se fataye de bia me kase say one enye no kure nyina so ne ka na bonten oh yes and yeah me de ade we ye fato oba adwamanfo de ne ba Yesu nim no eto so na sif se na Yesu nim so adwamanfo ba Yesu nim se ogitum se oye adwamanfo a ye besi abayo na buoku no na nye ba akofo so na bu adwaman that is it eto si ni trust was say ne ye wonye boneda no onto bu edikan. Because one tree year and the monocasa so a woody beba. Wait, who share security expert, who share soldier for now. And you see, I'm talking about it because many police in Penfobi didn't come as some Koyahu. Many soldier from Penfobi didn't come as some Koyahu. And what they are saying is say, when in your ma, air cost your memoir, will see a tree any eshe. Yankasa running cancer. Yankasa running castle, we have taken us as me and Fanu Kotumu. But they say, or my affair ye free sim, see my whole crime and call say, Sabio, when they be woman some dear young for tum. The only the young phone and Brana, you see, I am Brand say, education Ghana for and it's a young phone quite a bedroom lebino. Here in nothing, please say, sadly, cause we see out here one day. Jack best sentence will be on the Paquaka charges and them. And nothing will happen. See out here. Jack best sentence will be cut as a man call. Baby and Emma say Kikakono, and Yama as mine. Man penny na do dan kwaku fado empelifo mo kan bie wom e wo ye mem Chief Justice me se no kwese amamra no e na ama kwa nemmom sebi enya do sebi okronto enye ne manyina na ye maya o si di akire se betim no akokotum 10 years for 50 Ghana cedis na de di 90 million de no di 90 million de yes won twie ne sika dia so nkai wo say like because the day yeah, but from amanfo no. Ehiafo no. Ebia me no me ne ntimi nyina no. Ebia judge na wo sentence abrant 10 years no. Ebia wo ntimi nyina no. Ye hwe ne ye. Well, ni nyina ambra na aka. Oh ya mamra. Ni nyina ambra na aka. Wo so na asua mo ade na emom omo ya bebia da no. Se de bi omo de to no. Ommenye sa. Ehiafo so nya justice a. Ye busia ye bre no aso. Na ye dan ye ho ena ye fia de na we so hunu say agokansie beba afa sister Sandy be a guy so what dia hosepe ebebrew ansa na afise mu aba na mpense mu atwa so akwasinsia na me nso me so hia me a ye afre me an no che wa aba adwa se wa ye basisia